Banjir lur, melaporkan dari Cikerang, Bantarsari, luapan Kali Cimeneng, kilometer Pasar Cikerang, selatan Pasar Cikerang, 400 meter arah Pasar Cikerang. Kejadian barusan orang nyebrang, motornya lenyap, tapi orangnya bisa tertolong. Jumat 1 Maret 2024. Ana sing kendang lur. Angger wong wedon ya bisa ya. Ana sing kendang, motor nyebrang nerak bae, ora gelem delingna, montore kontal. Tapi alhamdulillah wongnya bisa tertolong.